Sí, el primer día, el otro día sí. El otro día ya me lo dije. Claro, cuando van los palos. Hogy sugaim feltehetően az én korombeliek tudják, hogy hajdanában a 100 méteres női hátúszás magyar számnak is számított, Szabó Tünde és egészen egy Krisztina idejében. Aquí estamos de nuevo en directo, los tenemos aquí con el show, después de presenciar como Messi ha hecho una fantástica prueba de 200